الحمد لله الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أريد فوتو كدفتر من ويتند علوم القرآن الكريم للدكتور والأستاذ نور الدين عتر حفظه الله. هذا إن شاء الله ما زلنا هنا جنگو دكو إعجاز القرآن. هاي رونكين قول القرآن رندن أدو قول صفة ماينة. هاي كدوم وني مبحث من موضوع من هذا إن شاء الله إن جنگي مسألة لولو أندادو وندما كويته كون مسألة الصرف. هذا إن شاء الله إن جنگي منشأ إعجاز القرآن، منشأ إعجاز القرآن. هذا يكون درس مني منشأ إعجاز القرآن. هذا يكون درس مني إن شاء الله. Haray ko honto ronkingon alquran o fuɗɗi haray ɗon o masala ɗo o hanano ka wowlede sabu ko goto wowli ko lundi yewtuɓe fi o masala ɗo ɓen fop bimana ceernoɓe janguɓe dina ɓen fop ɓe tabintini ijazul qur'an wiyete ijazul qur'an heɓoyɗen ceernojo goto sortiɗo mutazilajo kanko o enni enen jangino hanki wondema arabu ɓe etino ha ronki fi addugol alqur'ana waɗi ɓe tahaddi illi adde sifa mayre ɓe ronki adde simoje sappo ɓe ronki adde simore ɓe ronki allah dali fa illam tafalu walam tafalu heɓoyɗen o ceernojo ɗo wiyeteɗo nazam oɗo kañum inni wondema arabu ɓe no wawno addude sifa mayre ko allah sali ɓe addande bimana arabu ɓe no wawno addude sifa mayre kono ko allah sakkiɓe e hoore le ceernoɓe ɓen fof no fotti wondema allah sakkanoki ɓe allah koyni adde sifa mayre ɓe yangi ɓe eti fi addugol ɓe ronki oɗo kañum inni on ɗum kanko ene hina ɗum dey alqur'ana on ɓe wawani addu sifa mayre kono ko allah sakkiɓe ko allah sakkiɓe nde tawde noon oɗo o yewti nde yewtere ɗo goto tum ko woli e nder guluji duwanoka ɗettede konngol makko heɓuɗen no woɓɓe ayɓe diina kamɓen aranana sifa nde yewtere nde o ɗo yewti bamba mo nde tawde o heeɓi bambuɓe mo o ɗo waɗi ceernoɓeɓen waɗi masala on ka deftere hare no on ceernojo ɗo hiɗe mari ceernojo molanaɗo illeteɗo wondem Abdul Qadirul Jurjani winduɗo deftere no winde no inne dalailul ijaz dalailu al ijaz dalailul ijaz ko deftere de Abdul Qadir al Jurjani Sheikh ilana ɗo a Sheikh Abdul Qadir illa ɗo Abdul Qadir al Jurjani haray ko ɓeɗo ko windi nde deftere ɗo wiyetede dalailul ijaz dalilaji hollugol wondema alqur'ana o tigiri ko o mu'jiz inafi ko allah sakki heferɓe ɓen ko allah sakki hedditiɓɓen addugol sifa mayre o windi dalailul ijaz fi ruttugol o wiyeteɗo ɗo annazam o yewtuɗo ɗo ko wiyete masalatu assarfa assarfa haray ko ni masala on wandira wondema annazam kanko inni allahu subhanahu wa ta'ala huwa alladi sarafa al-arab bi itiyani mithlihi addugol sifa mayre kono Abdul Qadir al-Jurjani windi deftere makko nde wiyetede dalailul ijaz fi ruttugol ombo nazam haray ɗon kañum kadi no jeeya e ruttuɓe mo taalibajo makko on tigiri nazam no mari taalibajo wiyeteɗo ɗum jahiz kanko tigiri mo jeeya e taalibaɓe nazam ɓen mu'tazila ruttuɗo ceernojo makko o inni wondema alqur'ana no jogi ko wiyete al ijaz haray wona fi allah subhanahu wa ta'ala sakkike ko wiyeten heferɓe ɓen addugol sifa mayre ɓe etike ɓe ronki en janggi wondema Mughira ko honno yewtirno e heferɓe hedditiɓɓe ko ɗum ceernojo ini manshau ijazul qur'an ra'yul ijazu bisarfa ala ragmi min ijtima'i al-ulama'i ala ijazi al-qur'an e hoore ko ceernoɓen kon fof fotti wondema alqur'ana no mari ko wiyete ijaz wa anna ijazahu wasfun thabitun lah ijaz o wondema ko sifa tabituɗo e alqur'ana faqad shadha ba'd al-mutakallimina wa huwa abu ishaq an-nazzam min al-mu'tazila haray gomɗi yalti ka fotta ɗon yoga e
gollitiraɓe haqqille mum ɓen gollitiraɓe ko wiyete kon falsafa no jeeya e yaltuɓe e o masala ɗo abou ishaq an-nazam en inni ko ɗo inle wondema abou abdoulkadir al-jurjani rutti ka deftere makko dalailu ijaz wa naha fi hadihi almas'alati manhan infarada bihi duna ahli lilmi qatibatan haray o ɗo yaari e laawol ngol o kanko tum o weddodi e hoore konnguli ceernoɓe ɓen fop qatibatan wa urifa ra'yuhu haray haqqille makko ɗen andira bimana yewtere makko ɗen andira baynahum hakkude ceernoɓe bisarfa wondema haray wondema ko inete sarfa bimana ko Allah subhanahu wa ta'ala rutti sakki arabu ɓe fi addugol alqur'ana wona fi ɓe wawata no addude sifa mayre ko ɗum ɗon nadam wonno ra'yu makko وقد فسر النظام إعجاز القرآن بهذا وقال يشرح رأيه ceerno jom inni haray nazam o wiyeteɗo ɗo nazam o sifike ka yewtere makko ko honɗum woni ijazul qur'an ka yewtere makko o sifi o inni inna allaha ma anzala alqur'ana liyakuna hujjatan ala nubuwa wondema allah subhanahu wa ta'ala jippinali alqur'an arne fiyode woni hujja e hoore fi annabankako yagal ngal bal huwa kasairi lkutubi lmunazzalati libayani lahkami min alhalali walharam wondema alqur'ana no waywa no defte jippinoɗe fop hayde serta fuy e ra'yu nazam kañuma e oɗo bimana ko deftere wolande fi halal e haram no dagi no harbi kono illugol yimɓe ɓe no ronki addo sifa mayre o woni ɗum ɗon ko ɓeyditi ɗum ɗon ko allah sakki arabu ɓen wona fi ko alqur'ana ɓe ronki si allah tertino yimɓe ɓen si allah sakkanoki yimɓe ɓen wawayno addude sifa alqur'an ko ɗum ɗo nazam indi wal arabu innama lam yuariduhu ko haɗi arabu ɓen lundode adda sifa mayre li anna allaha taala sarafahum an dhalik aray ko allah hiltiɓe muɗum sakkiɓe wa salaba ulumahum bihi allah ɓooriɓe ko wiyete addugol sifa alqur'ana gandal alqur'ana e maɓɓe jaka mi anndi on ɗum ceernoɓe ɓen fop qatibatan mu'tazila e ko wiyete ahlusunna waljamaa e fop ɗiɓe fotti wondema alqur'ana o ɓeya etino ronki oɗo ceernoje kañum sortini on ɗum wola ko gonga ɓe ronkuno kono noon hina fi ko addo sifa mayre ɓe ronki ko allah sakkiɓe ko li kanko o sincini nde yewtere makko ɗo وقد جر النظام لهذا القول بعده عن معاناة أساليب البيان وانشغاله بالأساليب الفلسفية ceerno jogi lollu wo ko addi o wiyete ɗo nazam yo wowlu nde yewtere woɗɗude ɗo ko sabu o humpitaki ko wiyete ilmul bayan o humpitaki alfasahatu walbalaga o humpitaki juɓɓodi yewtere arabu nden o hilti o gollitiri ko wiyete alfalsafa ko wiyete philosophie gollitirgol haqqille mum nden ko haqqille ɗen o gollitiri o darali juɓɓodi yewtereji ɗin so daruno juɓɓodi no arabu ɓe wolirta non o dari juɓɓodi alqur'ana o anday no ɓe wawata addude wona fi allah no sakkiɓe kono kanko ɗum o darali juɓɓodi ɗin o gollitiri haqqille ɗen ko ɗum addi yo wowlu nde yewtere مما أدى إلى وقوعه في هذا الخط في تفسير إعجاز القرآن كنون دو سابو قول تيرغول حق اللي مكو دي رونكا دارو دي جوبو دي يوتريجي دي كنون أدي يلو إدي فالجرد أو إنو قول وندما الله نرونكيني وندما هيب بين أدو قول صفة القرآن وندما القرآن ونا معجز وجدير بالذكر جنو جون إني وجدير بالذكر أن هذا القول لا يدخل فيه عنصر الطعن في القرآن وإني دونو هيتها no hitti e jatto ɗo wondema yewtere nazam de ɗum ɗo tindina wondema barbingol alqur'ana o ɗum ɗo tindina wondema hoolaki alqur'ana o mi ala sefani ceernojo ko falani ceernojo ini hoore ko nazam haali kon haray ɗo de o barminali alqur'ana bimana o yeddali alqur'ana kanko ko illi alqur'ana ka kala ndeni haray kanko ko honɗum o jonni haqqille ko wondema innugol ngol arabu ɓe ronku kono ko allah sakkiɓe ɓe ano kañum inni ɓe ronku ɓeeti ɓe ronku sabu ɓe wawata goɗɗo sakkaki ko ɗo ɓe serti ko ɗay ceernojo ini wono hitti ha andintingol ɗo wondema konngol makko ngol ɗum jeyaka e barmingol alqur'ana o wala kana fi qasdi sahibihi ma yahumu hawla dhalik haray ɗum ɗo yewtugo sifa nde yewtere ɗo wowluɗo nde on jommayre fandaki إلا وندما يدقل القرآن لأنه يعترف ويشهد بأنه من عند الله سمنظم تجري نسيدتي وندما دفتر منك كالله ديوري إلا أنه شذ في تفسير إعجاز القرآن
ko woni tun kanko himo lundi ko ceernoɓe ɓeya yewti ko wondema alquran o hino mari ijaz bi nafsihi وحسب القارئ هنا أن أحدا من العلماء البيان لم يوافقوا على ذلك يوني أو جانغو أندغول وندما تشيرنو بي جانغاي بي مارو بي فاسانتي ياغال مارو بي جوبودي بي جانغو بي علم البلاغة والبيان أو علم المعاني والبديع بي دو هاراي بي ko wiyeten kon ɓe fottali e makko e nde yewtere nde o yewtino hatta almu'tazilati anfusihim hay mu'tazila kamɓe tigiri ɓe tawata nazam ko kan e himo jeeya e fedde maɓɓe hay ɓe o tawa ɓen ɓe jokkidi ɓen fedde wotere ɓen tigiri jaɓali komo yewti kon bimana nazam ko ɗum ko mu'tazila ko jeeyade e feddo mu'tazila hay jonon jahiz ono kadi ko jeeyade e fedde mu'tazilaji ɓe fof no tabintini on ijaz al qur'an fuɗɗandema e zamakhshari ha ko nandi e jahiz ko ɗum ya ceernojo ini hatta al mu'tazila anfusihim wa minhum tilmizuhu l jahiz talibajo makko on tigri jahiz on inni ceerno an ɗo on koko laano hilano woniri alqur'ana on ɓe etino addugo sifa makko ɓe ronki haray yewtere ma ceernojo an ɗon ɗo mi jaɓantama nde yewtere ɗo haray talibajo makko on lundinomo alladhi uniya bi raddi hadha ar-ra'i haray o talibajo makko ɗo ko kanko kadi kipi fi ruttugol ceerno makko ko yewti ko wa jala'i i'jaz an-nazm al-qur'ani hatta kana ay al-jahiz awwal man yuballighuna anhu hadha at-ta'bir nazm al-qur'an ha o wiyeteɗo ɗo jahiz talibajo nazamon oɗo no jeeya e feññimɓe ko wiyete ijaz al-qur'an wurin ko kanko attira nanirede innugol nazmul qur'an juɓɓodi alqur'ana on ko sertiri e juɓɓodi haala arabu kam ko talibajo makko on atta nanirede si waɗi yewtereji ɗum no tindini wandema talibajo makko on tigiri no lundimo e oɗo ray walhaqiqatu anna hadha ar-ra'i min ad-da'fi bihaythu yughni sharhuhu an takallufi ar-radd alayhi ceernojo inni wonko haqiqa ɗe haqqille ɗo ko lo'uɗe nde yewtere ɗo ko lo'ude hanno en haalano ronditagol soñja fi ruttugol ko ɗum haanuno kono nde tawde himɓe bambimo ko ɗum addi e ruttugo si wona ɗugol ɗum himɓe million ji ka yewti hunde wotere goto tu sorti enen en ala tan ruttugol on ɗon kono ceernojo inni walawla ترداده على ألسنة بعض المتهذلقين في هذا العصر لما عرضنا له بشيء لمصادمته بالبديهيات الدلالة من القرآن والإجماع والعقل والواقع ceerno jon inni si wonano yoga e himɓe faaminkiniɓe ɓen no andi diina kan ronditi nde yewtere nazamu ɗo si wonano ɗum ɗum o ruttata no ke himɓe ɓen kipatano e ruttugol mum sabu ɗum ɗo no jeeya e piiji andaɗi tawata hatojina e miijitagol ko wiyete badihiyat ko hunde andade nde tatara hatojina yaqqin fa masalan si min ɗiɗo joni goo tawti goo ko ɗiɗi ɗum ɗo ko minan badihiyat fawnandi ɗum ceerno jon inni wondema wal ijma ceerno ɓen kadi fof no fotti wondema e ijaz al qur'an wal aql haqqille kañum kadi no jaɓi والواقع no fewdora non kadi no jaɓi kama awdaha al ulama wanono ceernoɓe ɓen ɓanginirino jonno ceernojo no yetade en ɗo qala imamu zarkashi fi lbourhan o ceernojo wiyeteɗo imamu ɗuma zarkashi haray ko ceernojo molanaɗo min usuli fiqi hara mo windi kadi kan kadi deftere wiyetede albourhan fi ulumi l qur'an wa huwa ceernojo inni imamu zarkashi wa huwa qawlun fasidun annazam ko inni ko wondema بمسألة الصرف وإنما كو الله رتي هم بين في أدوغو صفة القرآن نادو هم واونو وإني وهو قول فاسد كونكو كونغولون ميري والله إناغوغا ودليل ريونو بدليل قوله تعالى قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا الله إني سجل هم بفومو مدني في أدغول صفة القرآن بأدتا صفة مايري هاي ستاي وني يوغا والي يوغا بفوق بيتو ديري بوالي ديري جولو سي الله سبحانه وتعالى كو كانكو حدونوبه
hare hande kadi de yewtere ɗo nde alamana ko holno Allah illata so piitodiri on fof onon on wawata addu sifa mayre tawata kadi hemo sakki yimɓe ɓe bi mana ceernoɓe no nandidiri ɗo ɓe inni se jaɓi ko nazam wi ko haray no way wawɗum wasa addi fureji temeɗe ɗe anga wallini daroɗa ɗo hakkude fureji ɗi illa ko homboye mom wayla dartade ɗo ɗum no ko fureji wonɗa e yewtudude haray kombo ennete ko ɗumandi si Allah inni so moɓodiri on fof on wata addude sifa alquran enen inni Allah sakki keɓe kadi haray hon ɗum hande kadi haray Allah subhanahu wa taala ɗaɓɓiri yimɓe ɓen imo andi kanko tigiri wondema ɓe wawata haray ceernoɓe ko ɗini la maɗum o ɓe nandidini ceernoɓe go nandidi noon ɗum ɓenni ɗum hino wewa sa hiɓɓidiri yimɓe ɗiɗo ayni yoɓe waɗu yoɓe adodir doggugol ɗetta oya haɓɓa koyɗe makko ɗen oya firta koyɗe makko ɗen illa koyeɓe attodir doggugol hewtoya to simo koyɗe mum haɓɓa kam attike haɓɓa ɗo mo koyɗe mum haɓɓa kam inni mimmi gañike marɗo haqqille fof kono endata anga gañaki sabu koyɗe oya ɗen no haɓɓa fiya attodir e goɗɗo ko betatara koyɗe mon ɗe fof no firta haray jannguɓe ɓe inni wosen ɗetti a nazam innugol wondema Allah inni so moɓodiri o inni kanko mo sakki kew haray hino way wasi ɗuma ɗiɗo innama yo attodir tawata oya koyngal mum no haɓɓa ko koyɗe mum ɗe no haɓɓa oya haɓɓaka haray si tawi wonimo koyɗe mum haɓɓaka mantoroyi fii ko gañi kon haray ko no yennete anga gañaki aslan sabu haray koyɗe oya ɗe no firta jekka ene andi nazamu ɗo faala e naadude ko wiyete e nder niwre innugol en wondema Allah no sakki ɓeya hara heferɓe ɓen tigiri seedeɓe sakkano ka no woodi etinoɓe Musailamatul Kadhab mo etino addugol sifa alqur'ana o yeyi o yuɓɓi alqur'ana re makko nde ɓay o jangguide gila nden ñande ɓe jammimo fenoo Musailamatul Kadhab haray ko ɗum ceernojo ini fa innahu yadullu ala ajzi ma baqa'i qudratihim haray ɗum ɗo no tindini alqur'an on tindini ronkugol maɓɓe addugol sifa mayre e hoorele akkidiɓe e doole maɓɓe ɗen walaw salabul qudrata lam tabqa faida si Allah itti doole ɗen si Allah inni adde sifa muɗum o itti doole maɓɓe ɗen haray hande kadi nde yewtere ɗo ala mana innugol la iniji jamatil insu wal jinnu ala an yatu bimithli hadha alquran la yatuna bimithli se tawi woni ko Allah sakkiɓe haray oɗo ndeɗo yewtere ala mana walaw salabul qudrata lam yabqa faidatun lijtima'ihim منزلة الاجتماع الموتى وليس عجز الموتى بكبير يحتفل بذكره ɗum hino way wa honno moɓidirgol mayɓe fof janto illa noon hande kadi kala wonɗo ɓiɗɗo gorko yo dartolan tata ko fureji waali ɗum ɗon haray no tindini doole ma tindida ثانيا haray daiman ko mo woni yewtude ɗo ko Imam Zarkashi e ka deftere makko البرهان في علوم القرآن هذا مع أن اجتماع منعقد على إضافة أي نسبة الإعجاز إلى القرآن هذا يتشرنو بمن فب نفوتي وندما القرآن ونمرك ويته إعجاز نرنكني ببعض صفة ميرة فكيف يكون معجزا غيره وليس فيه صفة الإعجاز بل المعجز هو الله تعالى حيث سلبه قدرتهم على إتيان بمثله تشرنو إن الإمام الزركشي كهونو ونيرتا وندما القرآن رده نو على صفة إعجاز وندما هذا الله سبحانه وتعالى جوجي كو يته إعجاز هذا كو كانكو ساكي بيا إمام الزركشي دي نو واتاون تتابع نكو إمام الزركشي جابي النظام ومما يبطل القول بالصرف كو بني تتيوتر إنو غنغول وندما كو بسكابه أنه لو كانت المعارضة ممكنة وإنما منع منها الصرف لم يكن الكلام معجزا وإنما يكون المنع معجزا ستاينو وني إن إني وندما الله سكبه كو سكا غنغول هادي بيادة صفة القرآن هنو كدي هنو القرآن ونتالكو معجز هنو كدي كو سكا غنغول ونتا إعجاز هذا كو سكا غنغول جوكي هنو إعجاز وليس القرآن فلا يتضمن الكلام فضلا عن غيره في نفسه هذا هند كدي يوتر القرآن الرجوعك ويت إعجاز استبي وني نقول يعني وأن فضيلة القرآن ظاهرة ومزاياه معجزة عفوا باهرة هذا يقول القرآن الرجوع فين
haray ko ɗum wiyete geɓe mayre on kañum kadi ko ronkin ɗum yimɓe ɓen addugol sifa mayre no feejiri few bañi mimma yadullu ala butlani tafsiri ijazi alqur'ani bisarfa haray nde yewtere ɗi yewtereji ɗi yewtuɗen ɗo no bonniti yewtugol inna koɓe haɗaɓe wa yuthbitu ijazu dhatiyu lilqur'ani alazim haray alqur'ana on e nde yewtere ɗo ko tabintini ko wondema alqur'ana no mari ko wiyete ijaz no ronkini kayri tigiri ni nde mari ko wiyete ijaz nde ronkini yimɓe ɓen addugol sifa mayre haray ko oɗo masala enen inni masala oɗo ceernoɓe inni o haalano ka jaabede sabu ko goto sorti e nder million ji kono ko jaabira ko jaabora ko sabu en heeɓi feddeji faalaɓe ɗum bammude sabu hiɗen andi ayɓe diina kamɓen kon ɗum si himɓe diina kamɓe fof wowli hunde wotere goto sortike to wowli aksu yewtere nden mi mana goto sortike to yeddiɓe ayɓe diina kan kon ɗuɓe watta ko bambugol on goto ɗon illa hay oɗa ko e mon mo jeeya o woliri ni ko ɗum addi yoɓe jaabo ɗo nazam hare noon no jeeya e ruttuɓe mo tigiri abdoulkadir al-Jurjani ka deftere makko dalailul ijaz haray ko ni gaynirɗen e masala o haray hiɗen yahande awjuhil ijazul qur'an noneji no alqur'an o jogori noon ijaz كثرت دراسات واستفاضت البحوث في تبيان أوجه الإعجاز الذاتي للقرآن هاي جندي هيوي ويتان دودي في أنجينغول نونيجي نو القرآن أو تجري جوغري نو إعجاز نو رونكي دي نو هيم بين أدوغول سفاير فما من عصر إلا قدمت فيه مجموعة من الدراسات والآراء تحاول كشف أوجه الإعجاز القرآن ألا إجمانو سيولا إنهبي هبه موبتو بجانغا ويئتو لأبتا في يالتنانغول نونيجي نو القرآن أن جغري نونكو ويئتكم الإعجاز مما قدم للدراسات القرآنية واللغوية البيانية كنوزا لا تفنى ذخائرها ولا تبين هاي وندما جنديجي fi ko yowodiri alqur'ana ko ma ko yowodiri e haala arabu kan ma ko yowodiri e juɓɓodi haala arabu kan haray janngayɓe fi ɗum ɗo ɓe wi'itani ke alqur'ana on ɓe yaltini ko ɗum wiyete ngalu ngu lannata ɓe yaltinani en kadi ngalu ngu mulata waljadiru bi zicre ha huna haray ko hitti e yewtu fi mum ɗo أن تعدد الآراء في بيان أوجه إعجاز القرآن وتنوع وجهات في دراستها ليس تنوع اختلاف وتعارض هذا يكون هيتو دي جانتو دو وندما دودو غول حق اللاجي في صفة غول بانغينا نوليجي ko tabiti kon ronkingol alqur'an o addugol sifa mayre e darɗe sertuɗe ɗum ɗo tinɗiɗa wondema ko lurral woni hakkude ɗi darɗe ɗi ɗon haray ceernojo sari wiɗɗitike alqur'an o hollay en e none goo no alqur'an o jogori ijaz ceernoɓe goo ara illa en ko ijazul ilmi ceernoɓe ɓen ara goo illa ko ijazul lugawi ceernoɓe goo ara illa ko ijazul tashri'i no alqur'an on waɗirta noon sariyaji ɗin ko ijaz no alqur'an on kalfe no alqur'an on yuɓɓirta noon kalfe ɗen ko ijaz gandeji fewdiɗi ɗen hande wowlugol fi pelle e maaje e kammu e leydi e ko wiyete e ko nande ɗin piiji ɗon fadi fof ko ijaz mi mana haray ceernoɓe ɓen yawgol e ɗi bangeji ɗum tindina hiɓe serti mo kala ko sengo woni e daarirde mo kala ko soɓɓudu woni e daarirde nana se faami إنما هو تنوع هرئن كنوليجي ناشئ من غرازة فنون هذه المعجزة وعظمتها هرئن بنوليجي دو إغاند دو كفؤدو إكو ويأتين فنوجي هيودي رمكن نهب بين أدوغل صفة مجي أمونوغل مجي مما يجعل أي فكر أو أي عصر من العصور عاجزا عن استنفاذ أوجه إعجاز القرآن والإحاطة بها خبرا هذا وندما جمانو بي جمانو ما حق اللي وحق اللي جمانو بي جمانو نرونكي هو بدغول لنغول نونيجي إعجاز القرآن ما نو هو بدغول بمعنى إيه بالي هاي جمانو غوتو
gadduɗo ɓe arɓe huɓidi ko wiyete ijazul qur'an ma huɓidi ko wiyete gadde wonɗe ɗen kal qur'an jamanu ɓe jamanu mo kala ara woni yurnito yeru ko wawi kon yeru ko Allah hollimo kon yeru gaddal makko ngal o suuta yeru ko o hi'i kon o terto ko lutti kon sabu alquran an honɗum ko bahrun la sahila la ko maayo ngo ala ko wiyete jordi ko ya aru sabu janguɓe ɓe nandidiri alquran an honɗum ɓeydi ko maayo ngon ko ɗum a wata ɗo ɗettude ɓeyni lon haray gande teɗɗe mbimana a yiyay ɗo ceernojo ɓeynam oustage docteur ma ko nande muɗum ɓe inni wo sa daari alqur'ana o a daari noneji ceernoɓe woduɓe ɓen wo hino waywa honɗum wa ɗettuɗo gobleri yeeyi ƴogoygol ka maayo ko jannguɗa ko gobleri ɗum wona e jeɗirde maayo ngo no heddi ɗo mbimana alqur'an on kañum kadi ko ɗum koya janngo ha ɓeene docteurul oustage ha ya yeeso ton kono ko ɗum ko goble ngaja jogiɗa fa ko kulle ilmi alim ara woni janga yer ko humpitiɗa concertoɗa so tawi woni ko si tawi ko luga jannguɗa suuta yer ko famuɗa ton ka luga so tawi woni ille ko ilmu tabia janngugol fi ille e tagore nde yaasi pelle ma ko nandi e muɗum ɗon ɗon kañum kadi ɗon so tawi woni ko géographie janga fi géographie so tawi woni ko chimie mat kala gande ɗe falɗa ɗe ko gokku tunni wonɗa e ɗettude e nder alquran ara e gurdam Allah anndi a wata a jangay woni ha ka ɓeydi ɗon a nawyi haɗa ko gokku tunni heɓuɗa e nder gande alquran ani pour ani ñande hino ɗumannade ko ɗum ceernojo yiɗi wo haalde e heɓali e jamanu huɓidiɗo ma ɗum landuɗo noneji ko wiyete ijaz al qur'an ko wa illama yablugu min dhalika miqdara yunasibu maa ma yumkinu an yuhaqiqa hadha al insanu al ajizu al mahdud haray ko o wawata heɓude ko embere ko o bani adama ronkuɗo okkaɗo seeɗa yer ko o wawi kon suutude koye ɗum ɗon o suutata sabu bani adama kañum kadi on ɗum ko okka kon ko mahdud ko okka kon ko ɗum ko happa ɗum allah subhanahu wa taala jonnalimo noone e gandeji ɗi fof wa huwa yuhawilu fak asrar al ijaz alladi tajawaza taqa wal hudud haray o bani adama hino eto fi firtugol guddoji somiɗi ka nder alqur'ana ronkinɗi himɓe ɓen addugol sifa mayre sabu alqur'ana honɗum yawti ko wiyete doole yawti ko wiyete keeri attaqa wal hudud taqa doole hudud bani adama noon kañum honɗum hino mari taqa doole maɗa hino woni ka atti keeri ɗin kadi hino woni ka yahata ha hara ko ɗon hattuɗa alqur'ana noon kañum ko ɗum hudud ala la sahila la sabu ko kalamullah ko dalol jonno ardul ijaz indal mutaqaddimin haray himɓe adinoɓe ceernoɓe adinoɓen ko honnoɓe weeɓitinere ni en ɓe holli en wondema yimɓe ɓen fof no ronki addugol sifa alquran wa sawfa naktafi binamujazin min bayani al aslafi li awjuhi al ijaz al qur'ani yusa'idu ala istijma'i al afkari wa talkhisi asarati zubdati dirasatihim wa yumahidu li tahlili jadidin li hadhihi al awjuh haray ceernojo ini hiɗe raɓɓiɗɗina jantagol seeɗa e ceernoɓe feƴƴunoɓe arɓe sifani en ko wiyete ijaz al qur'an e haqqillaji maɓɓe ɓe raɓɓiɗɗini ka jandeji maɓɓe fifirtangol en ko ɗum woni ijaz al qur'an wa hadha an-namujaz li imam al-mufassir al-kabir abu abdillah muhammad ibn ahmad al-ansari al-qurtubi al-mutawaffa sanat 671 في مطالع كتابه العظيم في تفسير جامع الأحكام القرآن ceerno jokkon falayata hide mari ceernoɓe feƴƴunoɓe ɓen no yeeti en kon woni ijaz al qur'an bimana ɓen ɗon yeru ko ɗum kumɓe anduno kum ɓe inni seeɗa faala andude ko fiyon ɗum alqur'ana o yimɓe ɓe ronki addirgo sifa makko ɓe wooli toɓɓe ko ɗen ɗo ɓe anduno hande kadi jamanuji men ɗin kondu ɓeɗo ceernoɓe hande ɓen kañum kadi piiji buy feeñaniɓe ɓen ɗon kadi no windi ɗen toɓɓe ɗon jamanuji artoyayɗi ɗin kadi ɓen ɗon kañum kadi yiyoya piiji ɗi ɓeɗo yaali ceerno jonno ili yimɓe ceernoɓe attinoɓen no jeeya e ɓen ɗon imamul qurtubi enen en jangguino ko woni imamu al qurtubi ko ceernoɓe ɓe Andalus heɓaɓe Espagne ɓen ɗon no wowli no yewti ɓe maaki ka deftere maɓɓe wa wajhul ijaz al qur'an al karim 10 ɓe inni noneji ronkingol alqur'ana o addugol sifa mayre o ko sabu noneji sappo jonnon enen ko ɗi sappoji tum la ko yindeten e jamanu imamul qurtubi ko ɗi sappoji ɗo o humpitino
piiji buylon jaman imamul qurtubi hari haka kanko jamanu imamul qurtubi hari elege jogaki mari nettaɓe batoje uno ka nder maayo muta few jamanu imamul qurtubi avion hari ala donc hara ɗi sappoji ɗo windi ɗo ko ɗiɗo kanko huppitino e jamanu makko hande buy kañum kadi takkike ɗo buy kañum kadi hiɗa mari e jasdul qur'an aroyowo mo tawata hara enen en humpitaki hara ɗi sappoji ɗi imamul qurtubi won ɗo tindina tun ko ɗiɗo sappoji ko ɗiɗo o humpiti e jamanu makko ko ɗum ceernojo inni ɗum almutaqaddimin attinoɓe ce imamul qurtubi ni min ha hino jeeya e majji النظم البديع المخالف لكل نظم معهود في لسان العرب جبودي لباني لنديني enone no yewtere yuɓɓirte non ka haala arab alqur'an no yuɓɓori no sa daari no nde yuɓɓori non e none hito kalfe alqur'ana on fa masala sayni qaf والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم أتوا يفوق حروف القلقلة حروف القلقلة لا نتوري أعرف بأنه كانوا هاريو أن ناني بيجي هيك ديرغول تاتا كالفة نفونو ناندي إهيتو تاتا سا ناني نورندو كو إندر سونغوتو ودي دوكلو ديكا نورو ودون تيرنو جونو نو إندي إمام القرطبي إني جوبو دي لباندي لوندي دي نو أعرف بأيو بيراي نونو لوندو هينو جايا إكو تندي نو إعجاز القرآن وفي غيرها لأن نظمه ليس من نظم الشعر في شيء كنواني القرآن جؤبو دي ماينة ولا جؤبو دي جيبي كنو الله ينلو وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون بمعنى حكيكو تامتا القرآن أو سيفورتاكي كو شعر أكو نوما جيبني أو سيفورتاكي كدي يقولوا كو نفر na o gimɗi na o ille yewtere yuɓɓade ni to wala shi'ir wala nasr haray ɗo ele yewtereji ɗi fof ɗi yewteteɗin kolu ko ima wala shi'ir ma wona nasr kono allah subahana wa taala jeppini alquran are makko nde ndenetake shi'ir ndenetake kadi nasr ko ɗum ceernojo janti ɗo o inni li anna nazmahu laysa min nazmi shi'ri fi chey وفي صحيح مسلم أن أنيسا أخا أبي ذر قال لأبي ذر إلى جانجيل أو نجس أنكي هذا بما كتب دو نما أنيس سيدنا أبا ذر بين كما يوم مكة بين لقيت رجلا في مكة على دينك يزعم أن الله أرسله بفوتي إغوركو مكة مومو إدينا ما كان هم في دو وندما الله نلمو قلت بوي ماذا يقول الناس كلهم بونيمو إنو ده قال يقولون بماكه إلا مشاعر كاهن ساحر كو يمو دريجو بليجو وكان أنيس إن وندما أحد الشعراء بما كتب له أنيس هي بجيا له إيه بيوبا بجيب دي هي بجيا كويت الشعراء قال أنيس بينه بماكي لقد سمعت قول الكهنة من أني كونغول دريبين فما هو بقولهم كل لا نقول ما كنا كونا كونغول دوري ولقد وضعت قوله على أقراء الشعر فلم يلتئم على لسان أحد بعدي أنه شعر سيد بينو كانوا كانوا بما كيقولوا من التي يوتر ما كونين ميتاكي دي اجيب دي سابو منكم متجاننو من تكيركم شاعر من التي كو بيوتيكم ميوالي كبالانس كبيسيرغال kañum e gimɗi ɗi no peesirteno kono yadananda sabu so tawino woni ko shi're min komi sha'ir min tigiri haara lan andi ko wiyete ko al ɗuma kafiya ko wiyete ko ille bahru tawil bahru arrajaz bahru lbasit bahru lkamil bahru lwafir haray oɗini mbiɗa huppitini no fof kono sa dari alqur'an o laysa bi shi'ir wa laysa bi nasr ko ɗum oɗo ɗumanni ɗo وإني والله إنه لصادق وإنهم لكاذبون سيدنا أنيس لولو والله أنكو غونغا أوني أولو ده والله be won be endude bon ko kahin ko sahir ko be dongo woni fenay be do konnu cerno jo addirani do sabu do ko sha'ir jo tigiri yimo wo tigiri ari irriti wondema alqur'ana o laysa bi shay'in وكذلك أقر أتبة بن ربيعة
e jangilo kadi oɗo qissa Utbatu ibn Rabi'a enen ni oɗo no jeeyandu e laaminoɓe Makka ɓen sabu inni komɓe laamino Makka ko Abi Talib kañum yombo e Utba oɗo kañum kadi irritike annahu laysa bi sihrin wala bi shi'rin alqur'ana wona bilankaku wona gimɓi lamma qara alayhi rasulullahi sallllahu alayhi wa sallam ɓay Allah ɓay nulaɗo sallllahu alayhi wa sallam janganiɓe jangi Hamim ka suratul Fussilat ɓay ɓe gayni jangude fa ida i'tarafa Utbatu bnu Rabi'a ala mawdi'ihi min al-lisani wa mawdi'ihi min al-fasahati wal balagati bi annahu ma sami'a misla al-Qur'ani qat si oɗo seeditike o kefere ɗo tawata mo nana haala arabu mo wawi yuɓɓude ko kanko kadi imminte ka yewtoyte wo hakke makko o wawi yuɓɓude yewtere hakke makko o laaɓi ɗengal hakke makko o andi noneji no arabuɓe yuɓɓirta yewtere oɗo tigiri so tawi wonimo qirritike o inni o nanali sifa alqur'ana ha hande kana fi hadha alqawl muqirran بإعجاز القرآن له ولضربائه من المتحققين بالفصاحة والقدرة على التكلم بجميع أجناس القول وأنواعه haray ɗum ɗo ko non tindini si sifa oɗo qirritike ko tindini ko wondema kanko tigiri o tabintini wondema o tabintini kanko e nanduɓe e makko ɓen fof durabaihi e nando makko fof ɓe tabintini ko wiyete ijazul qur'an wondema goɗɗo wata addude sifa alqur'ana si kon tigi jogui ko wiyete fasaha wo kon tigi jogui ko wiyete doole wo ala takallumi ko jogui doole wo e wowlugol bi jami'il ajnasil qawli wa anwa'i e noneji no wowlirte noneji e konnguli ma noneji e juɓɓodi oɗo ko yewti ɗo kon holli wondema goɗɗo wata addude sifa alqur'an haray no jeeya kañum kadi ɗiɗa mum ɗum ko imamul Qurtubi dallidori inde wondema ijaz alquran wa minha al uslubu al mukhalifu li jami'i asalibi al arab laawol alqur'ana no yuɓɓirta yewtere non no lundi denɗangal e laawi no arabuɓe yewtirtan alqur'ana on arabuɓe anda honno fuɗɗoragol hamim alif lam mim nun qaf arabuɓe hari anda ɗum arabuɓe konnu gandi ko waqfu ala al atlal daragol wacca sonnaɓe ha si fuɗɗo yewtude daragol inna wondema hari sonnajo momi ɓuuri hiɗude ko ɗo hoɗuno waɗa ko wiyete khayal ko wiyete waqfu ala al atlal ko ɗum ɓe andiri alqur'ana on noon ari jonni ɓe on asalib laawi no yewtirte laawi no yuɓɓirte tata hari ɓe anda few hara no jeeya kañum kadi e ijazul qur'an mo tawata hara imamul Qurtubi sifike ka deftere maɓɓe jami al ahkam ومنها جزالة التي لا تصح من مخلوق بحال وتعمل ذلك في سورة القاف وإني ونما هراي كل بيد يوترندين هيتو يوترندين فمثلا الذي قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص العرض منه وعندنا كتاب حفيظ عندها فوب اتواي هونو حروف القلقله لاندي حروف القلقله تشانو جونغي وسا داري دي جوبو دي دون اتاي عربو بياري اندادي بيجي وقوله سبحانه والارض جميعا قبضته قبضته يوم القيامه الى اخر سوره ونقول آية وكذلك قوله ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إلا ما نؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطئين مقنعي رؤوسهم ساداري كدي آية جدي نودي يقولون ها وإني ولا تحسبن الله مخلف وعده رسلا ها أو غينوي وإني ساداري نون كاجو كدي أتاي عرب بيغاندا يوتردن قال ابن حصار فمن علم أن الله سبحانه وتعالى هو الحق مؤدي الله سبحانه وتعالى علم أن مثل هذه الجزالة لا تصح في خطاب غيره قلت أن نينجو بودي دو ساندي كوالا ولي غونغاو أتاي نينجو بودي دو هاي غوتو واتا يبير دو نيسينا الله سبحانه وتعالى ولا يصح من أعظم ملوك الدنيا أن يقول تنو جونو إني سلان تا بوردو ماونو دي لامي من كدر أدنا دو يومو أميني سير بمكو فوب ومو بهيب بمكو فوب ويناونو لمن الملك اليوم كومو وداني علامو ها هاندي انن ناني شيف دي لتانو نودي سيتوين بي فوب مو بي فوب إني كومبو لامي هاندي
goɗɗo sustano sabu wonno ayna tu ko laami hande ɓe nayi an o laamiɗo ɗo hari anga laamaki laamiɗa ma ñande goo anga folloto ko Allah tum sellani on ɗum yo daru limanil mulkul yawm ndi juɓɓodi ɗo ko ɗum ceernojo inni sa daari ɗum ɗo kadi ata e ndi juɓɓodi ɗo hari arabuɓe ganda ɓe wata yuɓɓirde ni yo goɗɗo a daroyna limanil mulkul yawm maɗum on wala an yaqula maɗum nde ɓe ɗuma wiyata wa yursilu sawa'iqa fa yusibu bihi man yasha mi wurtay ko wiyete hon ɗum mi wurtay ko wiyete keneeli nduluji halkoji mi halka ɓe mi faala ɓen ndi juɓɓodi ɗo kañum kadi ko on ɗum saabu goɗɗo no wawi innude piyete kono goɗɗo wata innude ɗo mi wurtante keneeli ɗin mi wurtante ɗum ɗo saabu keneeli ɗin hena jungo mawni ndi juɓɓodi ɗo kadi ko holli kon ɗum wondema Allah subhanahu wa ta'ala ndi juɓɓodi ɗo haray kaka Allah subhanahu wa ta'ala ndi qala ibnu hassar wa hadhihi thalatha min an-nadhmi wal uslubi wal jazalati ceernojo oɗo inni wondema ɗi tati ɗi jantiɗen ɗo juɓɓodi ɗin e laawi ɗin e ko wiyete joguidirgol yewtereji ɗin labina lazimatun kulla suratin haray ɗum ɗo konɗum ko duumi ɗum e suratu wolɓe ya ceernojo kon ɗum faala ennude bal hiya lazimatun kulla ayatin haray ɗum ɗo ko duumi ɗum e kala aya hara ceerno ɓen noon no piya misal e ijazul qur'an wata sikku haray ko suratuwol ngol ko beygol wonangol fof si heɓa ko wiyete ijaz ceerno jon inni wo haysi ko halfere wotere sortuɗa kal qur'ana hinde wayi wa alqur'ana fof hinde mari ko wiyete ijaz kalfu goto sa sorti to ɓe addi misal muɗum ɓeyni sa addi veeru sa addi paani o a waɗi ndiyan nder ton ha paani ko heewi a detti ɗon a detti pikir a pooɗi ndiyan seeɗa ton ha pikir on ko heewi a laɓi ka laboratoire yawgol dara ko honɗum woni ka nder ndiyam sa yehi yeru ndiyan ɗan ɗettuɗa ɗan naɓuɗa ka laboratoire dara ko honɗum woni ka ndiyan ton ele konko daruɗa ɗon a ñaway ndiyan hedditiɗan ɗan ka paniwal gotum ka an a ñawata a ñaway saabu ɗan ndiyan ɗon koye ɗan ndiyan naɓaɗan ka laboratoire ƴeewa ko ɗum wonto kaka nder miran ɗo iwi hande kadi kala ko yaltoyi to koye ñaawu ndiyan hedditiɗan ɗan ka miran ko ñawore ɗan naɓaɗan ka laboratoire to ɓeyni alqur'ana kadi a ko noon sa sorti aya goto sa naɓi ka laboratoire ko alqur'ana heddi ɗon ka sortuɗamo ɗon ñawore oɗa nden ko ɗum alqur'ana o fof jogi bimana ijaz on ko ɗum ko lazimatun li kulli suratin e kañum kadi on ɗum wa bi kulli ayatin e mi annase faami sike si goɗɗo addalilan ɗo si o waltew inni miɗo faala ye naɓuɗan ndiyan ɗo ƴeewen ko ɗum woni nder toon si microbe ji heno toon so tawi woni an a ɗetti si o walngal fof a inni mi darira toɓɓere ya ndiyan jaman gonidata ɓeyne anga fiiti ko seeɗa ɗettata ɗum ɗon daare jonnaɗan ɗa ñawore muɗum sabu hari ko ɗan fof wondi mais mi an sen faami misal ngal haray wa hakaza ko ɗum a ceerno jon ɗo inni bal hiya lazimatun kulla ayatin wa bi majmu'i hadihi thalatha haray sen hawtiti ɗiɗo tati kala annadmu wal uslubu wal jazala yatamayyazu masmu'u kulla ayatin wa kulla suratin an sa'iri kalami lbashar haray ɗum ɗo wonay koko nana tawata hara wondema bani adama suratu wongol o ayangol ngo bani adama wata addude sifa nde yewtere ɗo haray nde woɗɗiti e wonugol yewtere bani adama wa biha waqa tahaddi wa ta'jiz haray ko sabu ɗum ɗo hon ɗum arabuɓe waɗira tahaddi yoɓe addu sifa mayre fatu bi suratin min mislihi wad'u shuhada'akum in kuntum sadiqin wa ta'jiz ko ɗum ɗon kañum kadi ɓe ronkiri addirgol ronkere nden wa ma hadha fa kullu suratin la tanfaridu bi hadhihi thalatha haray suratuwol ɓe weddoda e ɗi tati ɗo min gayri an yandafa ilayha amrun akhar si wona piihugo takkodo e fiyake go takkodo e muɗum min al wujuhi l ashra e piiji sappoji ɗi fa hadihi suratul kawsar ɓe addude misal wo eno ɗo suratul kawsar salasu ayatil qisar suratul kawsar no jogi ayaji tati raɓɓiɗuɗe wa hiya aqsaru suratin fi l qur'an ko kangol woni ɓurgol raɓɓiɗude kal qur'ana wa qad tadammanat ihbaru an mughayabatayni haray ngol wondi e habaruji werniɗi ɗiɗi suratul kawsar e hoore ko ngo raɓɓiɗi ngol fof wi ngo yiyete piiji ɗiɗi ɗi waɗal taw piiji werniɗi honno no woni ɗum ɗo al ihbaru an kawsar wa azamatihi wa si'atihi wa kasrati awalihi yeetagol e fi weedu kawsar maɗum ɓundu kawsar
mawnugol mayru yaajugol mayru miranji wonɗi toon ɗin ina gandi ɓe noon womo yari ndu honɗum ɗon ɗetake abadan suratul kawsar ko ayaji seeɗaji ɗi kono yewti e piiji wirɗi wa dhalika yadullu ala anna almusaddiqina bihi akthar min atba'i sa'iri rusul halan ɗo ko tindini ko wondema gonɗiɓe ɓen hino ɓuuri ɗuɗude jokkuɓe allah maɓɓe fo wa thani khabaru ɗiɗaɓo wirniɗo mo suratul kawsar yeyti en konɗum al ikhbaru an walid ibnu al-mughira suratu o ngol kadi yeyti en fi oɗo saabu oɗo konugini elli annulaɗo ɗayla ɗo ko annulaɗo an allah ɗo weldi ɗon ɗuma ɓiɗɗo gorko mo heɓuɗa wono hino mayde ɓiɓɓe maɓe fof no mayde ñande mayɗa o fima woltaki allah subahana wa taala inni jeppinono inna shani aka huwal abtar haray on gufuɗomo gaño ma on ko on sima yi fimu woni a woletake allah inni wondema haray inna a'tainaka al-kawsar mi ɓokkima moƴƴiriji hewɗi mi hokkima ɓeydu kawsar no jeeya e ɗum ɗon hanndum kala ka juuluɗa e allah kala ka juuluɗa a takkora e ɗon honɗum indenulaɗo sallllahu alayhi wa sallam sa noddinayi a jantoto indenulaɗo si a natay ka l'islam a jantoto indenulaɗo salatu ala nabi a jantoto indenulaɗo allah subahana wa taala inni indema de honɗum wa rafa'na laka zicrak ɓe ɓanti honɗum jantorema bimana kala ka fi an wola watiu llah watiu rasul indema haalete haray o wonɗo e ennude ɗo fima lanni haray ko kanko lanni hande noon sen daari alqur'ana o alqur'ana o yewtiki en ɗo ko wirni ka wola fewdo nde yewtere nde yewtano hari mughira no mari famille hari himo mari nene himo mari baba himo mari ɓiɓɓe himo mari ɗuma kono est ce que hande e jinday e cae ɗen fo hi en hiɓeyda ko famille mughira on ni ko ɓeygure mughira ɗum mutino kono hande e nder adnallam fof kala jeyduɗo enulaɗo no windaka defte golleñol ɗo ko ahlul beyt golleñol ɗo ko ahlul beyt bimana on suudu nulaɗo ndu haani kañum no heddi ha ɗo ni no heddi siɗɗirɓe e nulaɗo ɓen e nder adnallam fof no anda no windaka defte no wola fi muɗum kono mughira wima ko muliɗo kanko ennoɗo wandema sinulaɗo sallallahu alih w sallam feƴƴini ara muni allah noon inno ɗum zarni allah jippini oɗo aya e hoore makko wa kana inda nusuli l aya fewdo aya on jippoto oɗo hari zamalin ko joom jawdi wa waladin ko joom ɓiɗɗo ka ha alama yaktadi qawla alhaq e ko yaadi e konngol gonga wongo joni noon allah inno ɗum zarni wa man khalaqtu wahida koye makko oɗo aya jippi وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومحدت له تمهيدا الله اني tertodo lan e makko o wonɗo ma e gufude annulaɗo mo mi yiɗi tertodo lan e o ko min tun tagimo mi waɗanimo jawdi ɗuɗudi e ɓiɓɓe seediɓe kono ene ɓay allah kambanimo ɗo adoyo mayde o perduno ka o perdano o perduno ɓiɓɓe makko mayiri ni ko jogilo ko fof saaki harani no ko alquran o yeti ko summa ahlaka allah subhana malahu wa waladahu wanqata'a nasla allah subhanahu wa ta'ala halki jawdi makko ɗin halki ɓiɓɓe makko ɓen taƴi ko wiyete dambe makko ɗen hande hay goto jinnata ɗo ha yiya ɓeyna on o kañuge mughira no siɗɗiri allah taƴino ɗum dambe makko ɗen wa minha hino jeeya kañum kadi e ijaz alquran متواتر إمام القرطبي نجدي في ممكن دفتر مكو جامع البيان عفوا جامع الأحكام التصرف في لسان العرب على وجه لا يستقل به مخلوق يلتو دير قول كدنغال عربو بين إنوني تاو وتاقاد واتا وددن بمعنى سانداري نو القرآن او هلت دير تانو القرآن او حوتي تجلت هي عربو بين فب كدر القرآن كو هنتو هي دين نتو غوتو ووضو يوتره إن misal muɗum fulɓe ɓen a heɓata ɗo pullo wawɗo wowlude jalletji pulɓe ɓen fop e nder afrique fop hara himo wawi wowlo pular nigéria ngal mo wawi wowlo sénégal mo wawi wowlo ɗo mo wawi wowlo ɗo no gasa sa heeɓi ha ɗum ko ɗiɗi tati o wawi kono wowlugol kala ɗo fulɓe ɓe wowlirta e haala kam fop hiɗe wawi heɓo ɗum e neɗɗo goto a wata heɓude kono alqur'ana on kañum andirte nulaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe windata ɓe janggata kono hari himɓe e leñol goo ara yewtide e maɓɓe ɓe famodira leñol goo ara to ɓe famodira leñol goo ara to ɓe famodira hara ɗenɗe maɓɓe ɗe no serti wala jaleteji maɓɓe ɗi no serti alqur'ana on ari mofti jaletaji ko wiyete ko jalet wimana ɗenɗe arabuɓe fof darto wona no hirunoɗen ɗon
حتى يقع منهم الاتفاق على جميعهم على إصابة في وجه كل كلمة وحرف موضع القرآن o fowdu fotti wondema ka o wallinta halfere nden ɗon atayi ko ɗon nde haani alquran o bi mana sa ɗetti ɗo sha'airi jo himo wawɗo ko wiyete gandal wiyetegal poésie no gasa so himi gimɗi wulure a heɓay toon gimɗon gimol gotol ngol tawa o ara ngol ɗo yuɓɓaki moƴƴa kono alquran o a daray fatiha ha mi rabbi nas yuɓɓodi ɗi fof aɗa ayiyata halfere no gollitira ɗon tawa o hara ko wiyete ko hara no sattadi ɗengal ngal ma hara no lundi haala arabu kam illa no haray wa minha hino jeeya kadi e muɗum ihbare an umur allati taqaddamat fi awali dunya ila waqti nuzulihi min ummiyin ma kana yatlu min qablihi min kitabin wala yahutuhu bi yamini hara hino jeeya kañum kadi e kawa ko alqur'ana runkini ko inde wondema jogi ko wiyete ko ijaz yimɓe ɓe runki addo sifa mayre habaruji e fiyakuji ko nde yewtata fi mum ko piiji waɗunoɗi adoyode jippade tawata kadi wonɗo e yeetade ɓe fiiɗi fiyakuji ɓen ko neɗɗo mo jangata windata ummi mo o wata jangude wala yahuttuhu bi yamini o wata kadi ko wiyete kon o windiral nde ñaamo makko ngo bimana o wata windude o wata jangude fa akhbara bima kana min qasasi l anbiya nulaɗo on ɗum sifi e qissaji annabaɓe en faw maa umamiha annabaɓen e honɗum e mofteji mum ɗin ɗum ɗo ɗum heno tiɗɗinon ijazu qur'an yo goɗɗo ar mo jangata windata ara wolana e fi annabi Musa annabi Isa annabi Yunus annabi Hud yimɓe feƴƴunoɓe jamanuji tata ko ummi tata kaka désert aɓe woni ko ɗum non ko ɗum ijaz wal quruni l khaliyati fi dahriha ɓe yeeto en kadi on ɗum duuɓi guluji feƴƴuloɗi e sayiji muɗum wa dhakara ma sa'alahu ahlul kitabi anhu wa tahadduhu bihi haray e ɓe janti kadi ko himɓe defte ɓe landinoɓe fi jarribagol ɓe qissa ahlul kahfi wa sha'ni Musa wal Khudr alayhima assalam landagol ɓe fi ko wiyete ko himɓe fammere nden e fifiyaki annabi Musa e ko wiyete seydina al Khudr haray hiɗen andi ɓaynulaɗo inni wondema koɓe nulaɓe no jeeya ahlul kitabe koɓe inni yahe lando ɗon ɓe fi yimɓe fammere nden e yimɓe annabi Musa ɓen e yimɓe ko honɗum o wadduno e seydina Khudr so jaabike ɗum ande ko gonga ɓe landi nulaɗo sifaniɓe yimɓe ahlul kaf suratul kaf jippi sifi hay ko honno ɓe naatiri ko wiyete ko jabalu kasi on gon fello wongo siri ɗon Dimashq jabal qasiyon ha honno ɓe naatiri kamɓe bariru wonduno kamɓe ɗumanno nulaɗo sifaniɓe fuu ko honno ɓe walori duuɓi jelu ɓe waali ɗuma fuu alqur'an on ari sifaniɓe fuu ɓayɓe gayni ɗum ɗon arnoɓe landi ɓen inni mi gomɗinima saabu sifagol ɗum ɗo no holli wondema haray deftere nden kaka Allah ndewɗi wa hal dhil qarnayni e sifagol on ɗum dhil qarnayni ɗiɗo fof ko question ji ko lande ɗe ɓe arinoɓe landi nulaɗo yo sifanoɓe saabu kamɓe hiɓe andi ka defte maɓɓe ko ɗum woni qissaji ɓe fa ja'ahum ariɓe wa huwa ummiyun min ummatin ummiyatin nulaɗo komo wawata windude jangata koye nder kadi mofte ɗe wawata windude jangata ɓe yiɗi mofte maɓɓe ɗen windata jangata kamɓe kadi ɓe windata ɓe jangata koye ɗum ɗon ɓe sorti ɓe sifani himɓe ɓen fi zil qarnayni fi ko wiyete ahlul kahf fi ko wiyete illen annabi Musa e seydina Khudr laysa laha bidhalika ilmun bima arafu min alkutubi salifa sihhatahu wa tahaqqaqu sidqa tawatara alanaɓe gandal e ko humpitagol enen defte feƴƴunoɗe sellugol majje e gogolgol ama majje bi mana ko ɗum ceerno jon no nulaɗo sallllahu alayhi wa sallam jangali ha hande deftere fi andugol ɗi habaruji qala alqadi abou tayyib ɓeɗo ɓe makere ko ceernojo mawlanaɗo abul inde wonema aboulqadi ille alqadi abou tayyib ko wiyeten kon ille albaqi lani ceernojo mawlanaɗo fi usuli fiqh mo jeeya e ko wiyeten kon ceernoɓe imamul ghazali wa nahnu na'lamu daruratan an hadha ma la sabila ilayhi illa an ta'allumin haray wondema pellet hiɗen andi wondema feere wo ala andugol ɗi piiji ɗo a wawatani andude si wona e hoore gandal wa idha kana ma'rufan annahu lam yakun mulabisan li ahli al-athar
وحملة الأخبار ولا مترددا إلى المتعلم منه ولا كان ممن يقرأ فيجوز أن يقع إليه كتاب فيأخذ منه علم أنه لا يصل إلى علم ذلك إلا بتأييد من جهة الوحي cello jon inni wondema hoore si tawi wonino anda nulaɗo ha hande ɗettali ko wiyete defte windanode ɓawoɗo jangi andi ko humpiti ɓe rondaki ko wiyete honno defte habaruji ha hande ɓe seenaki jangoygol e jungo woɓɓe ha hande ko wiyete ɓe ɗettali a deftere ɓe ƴeewi mo andi ɗiɗo piiji fof waɗali on tigi anda pellet ko nulaɗo woni e sifade kon fof ko wahyi ko tiɗiniraɓe wahyi o saabu ha hande heɓaki nulaɗo ɗetti ana deftere annasarankoɓe jangi ma yeefinoyke nokkugo sakko ille ko toon ɓe naniroyi ɗum ɗo faami ke yewtande nga haray jeego on no jeeya ɗum ɗo alwafa'u bil ahdi hundugol aadi almudriku bil hissi bil iyan ko wiyeten kon ko hewtitorte gite fi kulli ma wa'ada Allah subhanahu e kala ko Allah subhanahu wa ta'ala fodi wa yanqasimu ila ikhbarihi al-mutlaqa are non senditi sifagol Allah subhanahu wa ta'ala ko happaka ka wa'dihi bi nasri rasuli alayhi salam ko fala ine no do kadi no jaa e ijazul Qur'an Allah ko fodi ko fu si a wadi sartiji dabba ɗin mo jollete ɗum ɗo kolluno ko ijaz Allah ko in tansurullaha yansurkum wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa hakada sa dari non ɗum ɗon ceerno jom inni wo nden fodore ɗon almudriku bil hissi wal iyan ɗum no wawi hiirede hitere sina faala andude ma piɗo ha ɗetta fiɓoroɗa inna mi ñeeɓay hande kadi ka diina kala ko woni ko Allah mi holorto ndara si Allah huntatama hajuji ɗi ayyey ko lappoy ɗum ɗon kañum kadi no non ɗum yino jeeya e ijaz alquran o inna sa waɗi ɗum ɗo tawi a felliti ay ɗum ɗo si a faalama ɗum ɗo ko ɗum ɗo watta illahi la faala essayde gollitira no alquran a wiiri ɗon ndara si a no gollitirɗa no alquran a wiiri ɗon ko non yirta ko ɗum ceerno jom faala yeyata o inni wona Allah subhanahu wa ta'ala wa ikhraji alladhina akhrajuhu min watani e yaltingol ɓe yaltinɓe nulaɗo sallllahu alayhi wa sallam ka leydi muɗum wa ila wa'din muqayyadin bi shart e ko wiyete aadi happiradi sarti ka qawlihi ta'ala wa man yatawakkal ala allahi fa huwa hasbuh kala holoɗo Allah yoniɗum wa man yu'minu billahi yahdi qalba wa man yattaqi llaha yaj'al lahu makhraja wa in yakun minkum 20 sabiruna yaghlibu bi'ataini wa shibhi dhalik ɗiɗo piiji ɗo fuu ɗi gollitirama yaltiri kadi no alqur'an o yewtiri ɗo mi anda se faami fikra makko jeɗɗa mum ɗum wa minha ikhbar an mughayabati fi lmustaqbal no jeeya kadi e ijaz alquran sifanagol en habaruji wirniɗi e tawata kadi hara ɗi waɗali taw ko habaruji wirniɗi ɗi waɗali allati la yattali'u alayha illa bilwahy ko tawata hara goɗɗo wata ƴellitagol humpitagol ɗin ɗon si wona wahyi o wa min dhalika ma wa'ada Allahu nabiyahu alayhi salatu wassalam annahu sayuzhiru dinahu ala al adyan wondema Allah subhanahu wa ta'ala fo dinu lando makko wondema haray folinay dina makko kan e hoore dinaji ɗin fo feññina dina makko kan e hoore feññinay dina nulaɗo ɓe nula kan l'islam o e hoore dinaji ɗin fo woniri noon ka woniral noon woniri noon Allah dali huwa alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu ala ad-din kulli walau kariha illa wadama al mushrikin fa fa'ala dhalika alla wa wadi dum hari dina kan ko makka tun ka woni ande adda Allah fo dina kan mewti woni rido al qur'an o yetori wa kana abu bakr radiyallahu anhu idha aghza juyushahu arrafahu ma wa'adahum Allah min izhari dinihi liyasqu bin nasri wa liyastayqinu bin najah hari sayyidina abi bakr sibe immini kodu mabbe ngu yawgol haboya ado yo be yawde be ne awa Allah fo di on wonde ma ko non folata fellite ko non folata Allah subhanahu wa ta'ala fo di wonde ma dina makko kan kadi mo feññiray ka fi honno fi yobe fellutu fi buttingol berde mabbe de wonde ma Allah fo di ko non woni roita wa kana Umar yaf'al dhalik sayyidina Umar kadi hadisi immini ko non gerdita wa ma falam yazal al fathu yatawala sharqan wa gharban barran wa bahra haray serali naadugol dina gal dina kan do jokkodira ka fudirde e ka mutirde ka jordi ka maayo
ha wano alquran siforino qala Allah ta'ala وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلكم الله سبحانه وتعالى فدي be gobni be huwa be ko boddi o lontina be kaledi wano o lontirino be adinobe وقال الله سبحانه وتعالى دالي لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين الله إني وندما haray koydol lulaɗugo ngo allah pellet gonginigol wondema ɓe pellet ɓe nato e ka julirde allah hormantede si allah muyi hara koɓe hooliɓe waɗuno ka waɗali waɗuno yawma fathi makka yawma fathi o makka ñande makka nde a natano aya on hari ɗum ɗo yewtama adoyo aya o jippike adoyo wadde waɗoy allah kadi dali wa id yaidukum llahu ida taifataini annaha lakum ɗum ɗo kañum kadi laatino Allah kadi dali alif lam mim ghulibatir rum fi adna al ard wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlibun ɗum ɗo fof ko piiji wirni ɗi waɗuɗi Allah inni o wande mawɗum haray romemɓe ɓen foolitoyto iranien ɓe ɓen mbimana perse ɓe ɓen e nder duuɓi seeɗaji woniroy noon kadi hakke ko Allah subhanahu wa ta'ala yewti ɗo aya on inni on yafrahil mu'minin ñande romemɓe ɓen wawno iralemɓe ɓen ko deññande kadi julɓe ɓen foluno gazwatu badr ko ñalande wote alquran on inni wondema ɓeeɗa foloya ɓeeɗa deññande noon julɓe ɓen ɓe weltoyto deññande hewti ɓe romeɓe ɓen fooli iranemɓe ɓen julɓe ɓen fooli gazwatu badr tawi deññande julɓe ɓen fof no welti yaari hari le fewno ka yaw jippino waɗani ceerno jon noon ini fa hadihi kulluha akhbarun anil ghuyub ɗiɗo piiji fof ko habaruji wirni sifiɗi fi ko wirni ɗuma wirniɗi allati la yaqifu alayha illa rabbil alamin haray ɓe tawata anda fi majji so wona jeyɗo windere nden aw man awqafahu alayha rabbul alamin ma ɗum mo tawatara jooma windere nden ko kanko hollimo ɗi piiji ɗo fa dalla ala anna allaha taala qad awqafa alayha rasulahu litakuna dilalatan ala sidqihi haray wondema ɗum ɗo ko tindi wona allah subhanahu wa taala hollinulaɗo makko ɗi piiji ɗo fi yo wonu dalil e gongugol maɓɓe wa minha hino jeeya kañum kadi e ko wiyete kon ijaz alquran ko imam alqurtubi sifi fi muɗum ma tadammanahu alquran min alilmi alladhi huwa qawami jamil anami min alhalali walharami wa fi sa'il alahkam e ko alquran an somudi e muɗum e ko wiyete e gandal tawowo hara ɗum ɗo no mofti gurdam bani adama ɗam fof ko harmi e ko dagi e denɗangal e ñawoje ɗen alquran on kadi woni ɓay ari sifani e ñawoje ɗen fof sifani en piiji ɗi fof no hurgo yarete piiji fof no yarete piiji ɗi fof alquran o mofti yeeti fi muɗum wa minha hino jeeya kadi e ijaz alquran alhikamu albaligha allati lam tajri al'ada an tasdura fi kasratiha wa sharafiha min adamiyin hikmaji molanaɗi ɗi tawata ka aada ɗi wowa teddungal majjo ma ɗuɗugol majji wowa iwgol e jungo bani adama piiji buyi alquran o hino sifi on hara bani adama no wondani e bani adama e nafa hara bani adama andano ɗin piiji few alquran on ari sifi wa minha hino jeeya kañum kadi e ɗum ɗon hara e sakkitoron e ɗuma sappa ɓo mo imamul ɗuma qurtubi woni fi ijaz alquran attanasubu fi jamii ma tadammanahu zahiran wa batinan min khayri ikhtilafin hara yaadugol juɓɓodi yewtere nden ko feeñi kon e ko suuɗi kon tawata innen ko alda e lurral alquran am fop ayata oɗo aya no lurri oɗa aya ma oɗa aya no buɓɓi oɗa aya ma oɗa aya no gongiɗi oɗa no fendi oɗa fop no gongiɗi ayeje ɗen ɗe gongidirani woni oɗa si woli hunde oɗa ɓeyditay woni tentina ko ɗum innen ko ɗum a ceerno jon ɗo inde qala taala walaw kana min indi gayri llahi lawajadu fihi ikhtilafan kathira si alqur'ana ɗum hara wonno harana ka allah iwri hara ko nokku goɗum hanno lurral buyi taweteno nder to lurral buyi sabu innen hay walli fotoɓe adada defte ɓen ɓen ayay on tigi no winda ɗo tabintina hunde windoya nokku goo riwa nden hunde ɗo kono allah subhanahu wa taala kanko mo siforani ɗum intaha kalam al-Qurtubi ara imam al-Qurtubi kañum ko toɓɓe jelo addi e ijaz al-Quran toɓɓe sappo kono ko yineteno ɗe toɓɓe sappo ɗo ko ɗeɗo ɓe humpiti e jamanu maɓɓe hande se jangi defte windaɗe hande toɓɓe buy ɗo ɓeydita toɓɓe kadi buy ɓeyditoyte saabu enen inni on al-Quran on ko ɗum ko bahrun la sahila la ko mayo ngo ala
ngala jordi ko ya jogo haka do mandi o wa bin nadhari min hadhihi al-awjuh al-ashra كدارغول دينو نيجي سابودو نجد ان اعجاز القران يتنوع تنوعا واسعا شاملا للاسلوب وللمضمون اي المعنى سنداري دينو نيجي سابودو e dara tawen wondema ko wiyete ko اعجاز القران no jogi no neji yaajudi moftudi woni kaka juɓɓodi woni kaka mana mimma yaj'alu i'jazahu mutanawilan kull anwa'il bashar ko tawo hara i'jazu on no mofti haray ko wiyete denɗangal ko wiyete bani adama kon no wawi hendade woni ko julɗo woni ko kefero man kana mutamayyizan kono non ko wonande o wawɗo sendidirgol li kalamil balighi wal ablag haala labaka e ɓurka laɓede tentuka e ɓurka tentude wa man lam yurzaq tilka al mawhiba mo okkaka noon ɗe ngal dokkal ɗo wa in kanat al hujja talzamu hadha an-naw' min an-nas bi shahadati ahli al-mawhibati al-fanniyya wa al-dhawq al-adabi stay woni non on okkaka ngal dokkal ɗo haray ko ndu waɗɗike mo jokkugol konnguli ɓen okkaɓe ngal dokkal joni mi nanata arabu mi nanata ɗuma fof kono nanayɓe arabu ɓen fof e tabintini i'jaz al-qur'an hande kadi ko min jogui ella on faamugol hande kadi si aray miɗo hani jokkude tabintinɓe ɓen min al-fusaha'i wal uqala'i wal bulagha'i al maraji'i al alibba wa haray laaɓuɗe ɗenɗe ɓen marɓe haqqillaji ɗin ɓen ko wiyete wawɓe yewtere ɓen e kañum kadi rutteteɓe e mum ɓen al alibba ɓurɓe jogade haqqille ɓe ɓe fof tabintini wondema alquran o mari i'jaz hande kadi min simi hi'ali on i'jaz ɗon hande kadi ko ella on koye aw woni ɗum hino wawi wawde wasi goɗɗo no nawni sa addi ndiyam welɗan ƴem so tawi woni mo yariɗan ko ɗum moynata o wellay kanko ɗan ndiyam ɗo no metti kono ko ɗum a metti ko ndiyam ɗan ka ko hunduko makko ko makko ko metti lakin إذا أفهم هؤلاء القاصرون بمضمون القرآن وبما اجتمع عليه من المعاني لم يبق في الإعجاز أبلغ ولا أهدم من ذلك هذا وندما بربي بلوستوني بدوني صفة قول كويته القرآن مفتكم إن دار يتابع ما ناجدين هذا لم يبق في الإعجاز أبلغ ولا أهدم من ذلك ترى جو فعلا إنه ده وستوني إن جنگي دو جوني himɓe ɓen inni juɓɓodi alqur'an on hino jogui ko wiyete ijaz se daroyi kadi mana on en tawi ko ɗum ɓuuri jogade doole ko ɗum ɓuuri jogade ko wiyete manade a temmuɗa haray ko ɗo wonɗen hattude en janggoye kañum kadi ceernoɓe fewndi ɓen kadi saabu ɗo ko ɗum ennuɗen ijazul qur'an windaɗo ɗo on toɓɓe sappo ɗen ko ɗe jamanu imamul qurtubi waɗi joni noon e nder ɗi jamanuji sakkitori ɗo ceernoɓe kadi ɓeyditi ko wiyete ijazul qur'an inchallah koko ceernoɓe ɓeyditi kon kadi ha e o jamanu mo wonɗen ɗo saabu hina mari on ijazul ilmi ijazu innen wondema adabi ɗin ɗum fof haray ijazuji imamul qurtubi e jamanuji maɓɓe ɓe humpitanoki ɗum ɗon darsu men arowo on ko ijazul qur'an e jamanuji kesi ɗin ɗo e jamanuji sakkitoroji ɗin ɗo ko tabintina haray ko ɗin ɗon jangeten kadi fi muɗum iɗen andi no ijazul qur'an on haray jokkay ila yawmi ddin saabu alqur'an on ko bahrun la sahila la haray hiɗen hatta ɗo inchallah hande wassalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh